Santimaita, one matana chin. Franka tufo ama NDC ama nyokuo no John Dramani Mahama wadi ababa betudwa se abato komisano se yanhweye obewiem ama MPP na PVD machine sa de baba to ba fi no electoral commission ademu abi akomanta makoma konwotwe a enkae no anchakora ebibedru ho achirachirafu achirade ema university ahodo awu o magan na mu wasema wo kanyina ne se free education no abeboa pa na yero samo kuje to block kwanso ne centralfo kasa na dudue kyeresa asamo anado wada hwaje wamode tu dwa afa Reverend Victor Kusibwaten se ne dinya mienu bia de kaka ho no wakaso no wo ye adwene a na oboa Henry Nanabuache wano ena boaboa dom ema wosuruko kuroko ama nyokuo no na ene ma achidwumadi asu obra woni wo ma hye yadubuache tena ase no na asem a wakanyina se asanteman omonya MPP so mfaso pa na contractor ya hembronom old tafo RC primary school wode credo campaign kwatutu school ni mu no enade chen ya yatesa assembly members wo akobubu credo ni nyina ane hu mpadua nyina abusua mu nsem yade baba somo Ezia sore no abusuakuru wa makuru na woye mass wedding nipa bebrebe awade ni nyina eteka so na asofo pani a wono ewo ho a wokwa ahomegye mu pastor Thomas Bobie danso wo so wade ahweso wade o nyese bia kobobo adwaman bia wachiri awo wade no ahweso wade no de ho hia sompa chede aka ho bi Mizo ano 5G yadamuase express group was yankacho se wade ubetu kwan 3 herbal sentence so the 3 core capsules atayechi ana 21st clinic so one mo boye chi don papa power ni mekwa wodoa one madoma so yesere na pamfom yenu yatena se bekenkan sem yi ade ama wo medin ene akosuya aje wakode boaten menimenia o se ya abuaje oforisu ensem ni Mampanye na da kwa kufuado adada duain oba sante mantamu na manchef kese mu no de na ni kire mu a wabawia abakoto asante be rai wotu fo say tutu ya otoso mienu na enaso na ebra obabedo no wacha se wi asimpanyfo ka semisa baabi a chechera boa na wan yesano wo hwemu a emra bi atwam ya afempemienu dunsia 2016 no mu no Oba Santimera na se ana kan bia ma nede oba na mom yentie so de ensem no esibi koye Ba Santimera se no ma ne ba bi eduma ni se de san akaka na ba de bi se no ba na beta mas ni titu mo de dawas so ni saka de befia Listen, he is not a dawas. You could use the befias of the same, want to shoot this routine. Now, for so, I call nothing, the body, yes, about anybody was in the last man can be in training for. It is boa me ema menua me ayi ino se asema dana konso ino de no den na na bitu kaka wa bonte de bi no wa ene na boso a enye dabo chokwa na bisi na be ba na e 15 years chokwa obeju na before now appointed as chairman of customary committee, only young Dabura and Nayi, someone who's fed pipeline and supporting season. Many Brussels and the other board. He said, no one down. Abusori Ghana mampanye nadan kwa akufado no bra obo nan no kwa manchef kese mu a wone wotekra ne bra ngoma so santemera yiro 2462 a wotoso mienu kokohia ya na wada na se semfinhia nwotwe ni asantema ya tanachi ya domabo no ama na membuo no ayadada de se wo na se woni bibia ka se
ebra ke ya mena fra konya so no wode asantema ya na se adebre yen na eno achi no asantemawura ye wotomfo 62 ya wotoso mienu afa sa kwanya no so ekasa akira se dia waya no kura na so ni keke sansenya mampanyin bi ya na betena konya so no wosode ya wobehunu se asanteman ata na chi enti wode ne die asan so ade abra wo mti dia waya no nyame anim ni na ne aso yie pa Mampanyin ne ya menu ayuku ne wo se medana se papa nye ni pa nyinara won kaye anokre o peso obedi man so oba ha besre nshira me yeshira na so wonko fie nan na dikan no edidi nkuta ho pi emu koda na nyina oba anadwo bia ne adi ho nkomo yafa ho adwene no odeko enu so ye na wosa ye so obesa atoa so so sabre na yare covid ne yira be mama sikasem nyina ya basa ya tutu Ghana mem oso obesa atoa so na mse ko na nyame be hira wo mo ato na me se hira ya ne odi abedru ba bia wadru enfie nwotwe nipa bi edi ne hwa moda ba bi na din enso osi ne bo so obeye ne nyame adarma ehu ahoden empire ye boma so benya ahoden de awie ne nyina ene no de te he nyame adarma ode asoma bedru na emre no ya beso afi wo bekra ye ni bibia se ye ya obedi ade se ya watimi awia bedru se ne ye fa na se menyame yamfa na se amanyame wai aya santemera otumfo se tutu ya wotoso mienu Die Ghana mamra de tumi ahye no nsa se wonhwe abato so ewo mamha eya abato komisa na efiri 1992 Ghana yato aba ya de kokrumuti na nso ama Ghana wafa ne ntampa fira wa asundue mu na efiri pinu ene aduenu na Ghana kwansie ni akato ene bro eno ti obi ebonto anento obi ebo ne se yanto abamfa abano memano na Ghana onko enko nanim na nanimu a wo kon Ghana nye so oba be monche no obi aso oba be ma Ghana fo nyina ho ahenha wo mo na omampani John Dramani Mahama mampani dada wono ne frankatufo ema NDC amanyuku no chini ya amanyuku no na wo kopie mu wo sekadi abato mpasu aso Western region na abra wo gina paso na ne wo kan nsempa se Ghana fo nto aba mfama no na asem wo kan ye nyina ne se osurukokuro amanyuku no aba be dada Ghana fo pantiam wo mo bongalatie miento aba mfama wo mo omo ba kura me video mo ka sika kura no de be ma asefa koto aba kura no agidi ento aba emfama no na nasem wo kan nyina ne se sabre no abatu komisa wa ya na adwene se enwiamu kama ene obewia de ama MPP na ne nwiamu no ebia bedadi se wo de wani echirem ewo Gomua East abatu mpesu aso finfin mantamu a osurukokuro amanyoko bi enipa bi a wafa wo mo ede wo ma hye abatu komisa dwumadie ni mu no eno ene akwa kire se abatu no mayo madwene pa se omu bewiam no omu wiam a omu wiam ade atia o John Dramani Mahama eno sa de ompre kura eno nti no man Ghana obi anya na adwene se 7 December ye kwa akoto aba no na se de wosurukokuro amanyoko no wadi Ghana fo nhwambo no mu obi anto aba emfama ye bie yeni ne hwe abato ni ye efise ye betimi ato abapa enso na akrofo bi awia abano ene amehwe my whole video be from Gomua East omonya recording I kire say abra isi efa enkrofo ombehwe abato ejuma no MP baako ene omopedifo omo de omo members MPP for baako 65 ebe koma isi penyin bi ene odi omo ka ho enti se nipa no ene ti police station a wogidi se obema abato na ye frinchem enti na debia ye ka se there is a collusion between the EC and the MPP to rig the elections. And we have that evidence from Gomua East. They say audio no ho. Ombemo my etie. Now you expect to say
Say EC enya sa nipa 65 na e was so mu yomo. Omampani dada John Dramani Mahama Frankatufo Emma NDC amanyokuo na yekotie no sa to aso biem na asem nyina wo kan se wosrukokuro kwa amanyokuo no kampi a wo nyina oye no akoda ne tweapia no de asina no anopa wore awia wore anwumira wore anadwo a wo koda so so asina no a wore na sede wo si retweapia na asem a wo kan nyina ne se John Dramani Mahama Ghana foto aba edemano aposifo a yafa wo mo adwuma na nsen atotofefe wa fe na kotofoforo mo ba nsuo mu no oba obeyi wo mafiri ho o se odabi mi yi wo mo mfiri ho kura MPP for police for Umbeto Aba 2nd December yes special voting your police for omo recruitment just omo depot omo ba police just recruit for omo nenam ena omo ka chom say NDC ba ye be yi omedi me pese me ma omo arehemu say nya nokre ye tese omo ba ye no ne aye recruitment military ni police on be pam omo nyina enti na omo adwe ye omo say ye tese omo enti ye ba yeso ye be sa Omampani dada John Dramani Mahama na asem wo ka che recruitfo ni nyina se wo mo ka omakoma nto omo yam na omo hwe no mo nto abapa omo to no mo nto emfama no ne mum oba onyi omo emfam firi ho. That our biometric verification devices are also being prepared, and we are confident that by this weekend all the biometric verification devices will be safely lodged in the police armories across the country. As we speak, we have over 8 regions. The biometric verification devices have been sent to over 8 regional armories, and they are in safe keeping there. It's important to highlight that the Commission has recruited close to 210,000 temporary officials across various categories, from returning officers to deputy returning officers, presiding officers, polling assistants in all the 40,900 plus polling stations across the country. And as we speak, they are undergoing extensive training in all the constituencies. We have training undergoing for all the categories of staff. And as a top-up, we have also developed some videos so that once the training, the physical training is done, we will disseminate the videos so that our staff will be able to refresh their memories and go through the various training programs that they have been providing. I was your way, electoral commissioner Pani Palma German son, and what you know. Ana Dr. George Akufu Dampare wano aya posi wampemese do wa magana mu wano so de kakrata to esra se we no kura po na wanma ye afra omo abedi ho adanse no wo mo so beye do metumi bia se ne baya afi bambo mu nsem de aposifo be manam emu aben. That you have been doing, we are aware of it because we have been working each and with it. And in terms of our preparation for the benefit of the public and the generality of Ghanaians, we want to also assure them that, in fact, we are already, as the security agencies, in support of the excellent job that you are doing. And we will do all what it takes, and I repeat, all what it takes to ensure that this country continues to be at peace with itself. And in our readiness that I'm sharing, we want to also say
that we will protect every Ghanaian and we will protect every stakeholder in these elections. And more importantly, we will protect you and your staff as they go about their constitutional duty of ensuring that the election is executed to the benefit of Ghanaians. So that assurance we want to give to you and to your staff for them to feel free to undertake their assignment without any hindrance or without any fear. I was aware Dr. George Akufu Damparo no post information do and I watch electoral commission say one would you media won't be no more a won't more be a son suppose if also a crowd say I feel bombono on bemium. Or my be an impuntuo egina woman so. Ne sayonti na wama pani na do danko Akufu ado wo ban was debi Ghana for kwado be mo masua de. Na ne kaya yo ahodo wo so so ni nyina so bete. Yanko tena obi nchen yanko som no ene unya akoda bia saa every say police no eye kama pa akoda eko suku said ye benya mintiri eni atwotwo wuro adensefo ne adokotafo no eno ti eno mampani na ado danko Akufu ado odi free education no eba ye na ene ye nanko sode a akyerɛkyerɛfo ahodo a wɔkyerɛ de emma wo university ahodo no a ye frɛ omo lecturers no brofo kasa ne beka ne saa omo nhia mudi a omo kɔ ekodi ye was School of Business for University of Cape Coast UCC. Eho eno mo ka se free education no mampania na ado danko Akufu ado ene osunuko krokwa manyokunde ba ye no aboa Ghana nkoda no pa. Eno ti so omo gina ho no mo ka se free education anya na ne omo bra nyame pa. Na convener ono ene Professor Isaac Buadi ono ye Dean of Faculty of Agriculture University of Professional Studies ye. Na asem a woka nyina ne se atimi ababa babua ene sayonti no ombetumi adi ho adanse and his Vice President Dr. Mamu for initiating and sustaining the free SHS education program. This policy is a bold step towards achieving inclusive and equitable education, bringing the education gap between privileged and underprivileged communities. It is evident that policy has reduced barriers for students from low-income families and ensure equal access to quality education. The policy has helped to close the education inequality gap, thereby fostering a more equitable access. In terms of national development, enhancing women capacity through a well-educated population. An educated population drives innovation and contributes to economic development. SHS education is helping a lot of families break the cycle of poverty, which aligns with national development goals. A lot of energy was introduced. Skilled and educated workforce. This policy prepares students for tertiary education and labor markets, contribute to national economic growth. More students completing secondary school education can transition to tertiary education, enhancing university enrollment. Professor Isaac ono ena ye convener Dean of Faculty Accounting na je se ochresika ho enkuntambuo University of Professional Studies ono enknan ena ode sansem wi atudwa Ora Samuel okuje to block choir enough Tomra Sheba journey na bapemra bi atwam wo no wode asem bi koda shrachi ya na watcher Sir Reverend Victor Kusi Boaten papa asa ne nsam kan bi ne nneoma bi nhada nko yie wo kitadi mienu nipa ba akofo na won nkrata so na ebiem kura mpo National Cathedral no a abande sha asofo mpanyifo bi no nsa wo ma Ghana mu no sikadwetwere de bi ya fa papa yi ne nsase a jase ewo se nhwemu tumi koso eno da shraje kura mpo de batu dwache se di mienu no a na yewra yi esusuo sa Reverend Victor Kusi Boaten wokita no enya de asan hwemu no warmo ye wo mu hu ye ewo kwan bi aso akan wo bi amansam trofo nhyamu de bi akoso amayera Samuel okuja to blakwa anansam trofo akasa etrese nyame nimnie akwan ya ashraje fa so a warmo ye asan hwemu no wakasa ne bojo soa no oboa sansa sane ye wode nsam ne bere wo mo nanka wo nim se wo benya daje na warmo tumi adom suko akonhwemu frenchem ade mumuaye papa baba betu dwa no anya samuaye ne mum na ene shraj ade betu dwa asema odi aba a odi ato asofo akukuda
And Kenya President Akufo-Addo and or mastermind this grand great loot and share. And we will not be where we are today. In media, I put the blame at the doorstep. Emi Yapa said President Akufo-Addo for the accept Kesese earlier too. The software. And President Akufo-Addo, or no, and I say you blame him. Or no, I say or refunding your sika MI. Say no. Charge for air cassette. Project way not illegal from the beginning. And the demander, and he said, National Cathedral Secretariat, any board, no, board of trustees, as I said in Temara, President Akufo-Addo was dissolved. Obian Gofie. Na National Cathedral Secretariat Busomibia Omoji Aketia over millions of Ghana cedis. And yet unconscionable. One person will sit down. Now say we project no API will see Kasa and as SMBC. Now project no cost. Ube cost wa atia foreman atia will basic. Say all they are more relaxing. More relaxing, not more Jessica every month. And restaurant, Messan Amamu Green Light said, Munkoso. Or somewhere could you talk block one on where enough time Russia Bijani. Abubakar Sadek or no ena age name na wakwa pri yedie ani puntro e dia bra desia e wo consumer nkraso abato mpeso aso e wo NDC amanyoko no edimu. Na wonya nto abane nyina akura nya nwie no osi victory work eno no omokọ ye enkunimdie nante eno omokọ nante ya tetre omapom na omotetre omapom no wie ye na wose kasa kire bi ekoso na asem a wo kan nyina ne se omonto aba no emfama ono onimonyamfo Abubakar Sadek na ne papa John Dramani Mahama omonto aba no emfama no na ontumi ememetetre Ghana no a amonche no na waman Ghana sabire no ye pa ye ho ana ye woro ye ho a ya na ye abrɛho pa ye pa ye ho ye hunu yasrim na kire se waman no atete apansam bibia ni wa ekoso economy aye basa ne sa yontino se ye to aba na se ye de ema omampani dada John Dramani Mahama enyoma bi atechima bia no obesan ababa ba yonu ye ama Ghana fa ne tampa efra Abubakar Sadek ne nsɛm a wode to wo monim eni MPP for the change night day. And after 11 days, I'm at Tuaba. And you can never who's the change? No, it is power. Change. Power. No. Massive. Senior Massive, second world vice president, Emma Kusukalo, Emma President, world vice president, Emma President Promo, second 1 year don't say. Papa Oga Musala, and Sonomu Jessica, or Sonomu Yadom. Last week, no one turned down any mama. Osman never salam. Emma never man cancer. Emma catch a youth me say. What is a youth no? When you change the other. Now salam Emma can't say. Seven. And you are everywhere no. Your protocol says for the past 28 good years. By 2020. Na Abubakar Sadek kasa wie yepe na adom kwache ono former independent candidate na asem a waka nyina say me de me support to amandisi amanyoko no ene woni monyamfo John Dramani Mahama ifiri se Ghana no apro atete no omo ne betumi ayo Power for power. Na adomo chere anusi yepe na true drivers union chairman ono ene Mr. Yaw Berima
na wose emfiem pinu ani dunsia no ensem bi omo keka ye no omo indo so MPP amanwoko no se woni aba aban obetumi aba beboa omo no omo no kokotwea omo kan omo de omo no atwitwiri fom na sabre pa de omo ene omo nkrofo nyina da omo kɔ no makoto aba de ama NDC amanwoko no driver na wadi akufa do fro trotro no dia na wo drive no dia na mo ne so a nyina mo kali poli bi no be pa cho ni ni dia o nyina ni se ne ahochira ba yemubi yedi wo fro yedra eya bankrasu kro bia mu edi nkotose pagana fo nyina ka se munya bo ba ni se mama yei agraba fo a ye decide election no ye de neighbor ye try ba ni ni Jemcheni Emma True Drivers Union Association wo mankrasu kunsu empotem wo Mr. Yaberema ne no disem ene ekuti Another dear man Bobby Afrahim Bonum Otafo RC Primary School Ababasumye. Sir Aya Panye Quantrofo no ana Auto Firms Campbell Limited Wadano. Now on your contract our where say obesi 6-unit classroom block awo Sir Aya Otafo RC Primary School honomono. Contractor na say abandon the car. Emfinhia makoma kudu 9 ye wa ba ban no wa wontria nti. Credo campaign say what the enua kwa bram classroom no so ma koda bia enko tena se na kanfa sa chechefo won ma kwa kyera de asem no baba da dwane na kwa ya hometesem ene awehosem pa asem koda sua de na ban ye gitum se enwoma sua eda yakoma so sa no enuma tumi akwa ba ne sayi na ene amanebo ye sakefi won mo kyeresa assembly member wono wo kwa me senti electoral area Yera Kwame Boaten wono so akọ enua na opanyi kwanchafo no kọ brambram ye no wakoto turi nyina de afiri wo so pa won fa asem no enko court obedi na chi na mumme yenkonko tie CEO Adema Auto Firms Campbell Limited Yera Thomas akwose frimpon obra wakọ brambram so ku dan no hwie ye no wo kire sa asem no wabon panyfo promu ana so wa mummie no say eno se nsem ni ko tie de mo ka hwie sem mo an kasa bi an kasa dia e chema court atake action no so kasa aso wo tare de ono busa wo musa ri wo eso busa ponto kwai o pa kata ngubusa mpini MC ni na wonya kata ni MC ni na sanya sa ma yasa se bi MC no when I write sign I na ban contact the MC yasa ya sa ma the same way ni na sa contact documents come say on sign contact documents MC ni na say contact bia one sign na ko bisika in my yama MC na sign we ka ho a person says can sign kai ina mbo for to ani sign na so sign ko nti anem ko to ni say ebeze adena me tano me sign kama de no to the 14 good years and kwala ku school dan 14 years na ba ntwa ka ntwa man ne sa ko sen ko to dani e wa ni ya go mo ri so wo ni mra watene ba watene person so de na share se so me see that as a ko to man kasa wo asami me oni counter uko na ko tu uko busa wa ko bie uko bie dia fa sika woni bie dai so me sika wo se eni de mo jire bie dai na wo bie na wo ntwa ka ayi contact man ba contact man na bench ko to mu wa so ma ni yes bia Yowra Thomas kwasi from Pon no one contractor ko si sa classroom no watch as assembly member was work bubudia na fanisi kama no na semfa na semonko ano chi no Yowra Kwame Boaten assembly member yo was senti electoral area ono so kasai ba ma ba bebu ni se papa no sisi se aban de ne ka e so de fa right channel entimi ko ba se enkran keto we ya omo maame ekodwom ediko adwuma na wa ba kankra we egu abonten se omo nko ne se omo ko no se bibi ko ye omo a eye hwan na me as assembly member no se bibi ko so a me pesu ya so ma me ehu na me so me hunu se ni se na se ko ba se mentina nka ho fidi a afide na wo bibi a oni mi aka me ka bi she me kwa me be ko municipal kwa akwa business ana ya frame said ya akoso ni wa kan egu abonten atutu apunu etimi de me makwan masa de no enkoso ekopim tama menya ne krata edan no krata kire se aban ade ne kasa yi enti anamo bi won ma esi etu ne sa oba na so obetum 10 me so mebubu ni 10
me ma meeting pen ama me na de ba Adashia Mohoya wa TV no so no assembly member ana yete ne nka no na dan no a anasa classroom no aya brambram no nipa wo brambram sa classroom no aye contractor wasi sa classroom ni si won finhia makomako du 9 nie na wasi aban twia ne kantina sa wotim se finhia du 9 nie dia chapa enti sa aban twia ne ka dia finhia ya ba beto ba wan chana se ma ba we fra konya so ansa e wo so brambram no na ban ene sika emano wo brambram no akoso ya Ghana agro ye ni so okwa America enkwade ko school kura na wo ka no eba it ambulance eba kiso so ho na enkwada ko schools makọ brambram pom na kan kwada si abontede na posifo ye ye kurum hade ya asemo yentu akase ne so emfa emamo na ene anopa wa bra wo mahene ya dubu ache wotena se na wo manyina biase nyina ache no ade ache bia ena do oboabu adom ano edema wo suruko kroko amanyokuo no na nabi one no enya enkomodie na enkomotwetwe ni mu a na asem a na nabi eka nyina ne se wo suruko kroko amanyokuo wo ba ye wa ya ade pa enwoma wa ya ma oman Ghana no ye ka se ye bobo a eche wotwe hunwi Ghana fo nyamfaso enkanka santimantem akra de na ne onekra enka every says wo kan se obobobo nwoma asantimantem ma wo suruko kwa manyokuo ba ye wa ya ma wo mu a ene free education wate so mfaso pa eni padodo a ekosuku wa asantimantem ha no echen mantam ahodo bia na wo kan wajade wo se akwai be na nado danko akufo ado ba ye wonyeye ene asphalt na otwa bitaa so na kwai eye kama obehwe Sompa ya nima efiri he koma akro nyina na efidi egusu anado danko akufo ado ne osuruko kwa manyokuo ogusu awoyo enkodanya adwuma ye hospital hodo a bwasisie no enya asem keto akra wa bra na nabi do oboabu adom ano ema osuruko kurako amanyokuo no ono mahene ya dubuache etwetwe nkomo no yenkotie bi se ye ka eye regional enya MPP so mfaso pa ya Central region omahene mesha se free SHS only say all the 16 regions Central regional schools does okay offer SHS na for TVET na for the STEM kwana yes ade bana Central region does pa the last time I made me hu over 100 schools okay out of the 5.7 million all the 16 regions Asante region more than 1.6 million in Yaso 16 regions 16 regions Asante region yes kwala about 1.6 million obeba be school no ya because nansia na release school placement results he buy ka obeba be school a omahene admission fee boarding feeding anopa ewia enwumre tuition uniform textbooks exercise books utility bills in mkania na nsu house dress PTA uniform na ntoma na PE kits ayedema and on the average between 15,000 to 20,000 obetia yes ofu bia opeso obe ko school bia Henry na nabuache ono ena boabu adom ano edema osuruko kroko amanyoko no ene anopa enkomotwetwe a one omahene ya dubuache etwetwe ye no ena yekotie ye na Ghana photo for Dr. Mohammed Amina Dam ade atu jachwa sen kakra Ghana ya sa sori agina na so ye papa sa cha sa enuoma dwirigu a na no nkyira sa wawie ya no yankanta na nyina adwirigu ye na fe kura ne yewunu ne hyehye ye ye nuoma ne yatimi ahyehye ma Ghana bibia akomu a enne yesi kasam no asa sori agina ne naso wose wohwemo pa no a baabia na wono adwiri nyina wo se Ghana ye betumi atoto yesi kasam akwaduru no nyame adom so ye duru so ya enuoma nyina ekoyie enuoma bo aba fom Ghana fo ho atoyi a ye de baba gina so ato aba na ye twe hu soloku na wori ayetivi do mantamu saboba ana panyi kwancherefo ehwo ya wona mama no kokasa ye ya wode asam wote seye ekotodwa. In the last 3 years, macroeconomic stability
is fast returning to our country. We all can see the indicators improving by the day. And now we want to focus on growth, economic growth, which has also already demonstrated that the economy has recovered strongly. Last year, we were supposed to grow at 1.5%. We grew at 2.9%. Half this year, we're supposed to grow at 3.1%. We grew at 5.8%. The first half-year growth of 5.8% is more than the real GDP growth we recorded in the first half of 2019. I was a my Ghana photo son for Dr. Mohammed Amin Adam. Anya baby a wo kobia no ete se de o Bible show botum na ne baby a beduru bia na wabiem na wo kanya mesem ensa no dwuma so mfa so ba akono no na Ghana ban ene Ministry of Fisheries and Aquaculture Development adi kasubom na kasubom wo mu di ye no atadwe emfifi mantem wo mu ene te de no na wo koduru ho no na wo se ensa no dwuma no wo hwe se enkoda wo mu wo nyina da betumi aba training no bie na ne ya kire omo ekwan a yebefa so apamontade ekwan a yebefa so yebeye tire emrante a omo atwetwe omo ni ka ato omo to omantem ho nyina da omo beba na omo asua se de yesi eyitire na omo ye wieye no enwoma ne akande a yose omo de eyesa adwuma ni nyina da ye de eka omo ho a ekoye akono sempa na special aid ema swafo a wono ena eda asoye na no honorable Mavis Awakumsen ono ene nana usua champon no ene de sa enwoma wei ekoma coordinating council ewo Cape Coast ene ode nwoma yi ema wo point, which means that this year survey be findings nature say about 5 phone be bre epe bibi fofo a obetimi do moni atoso was a nepo adwuma na ntise first no ena see jama pressure ne cost so say bedroom ebi no epo no adwuma ne begu kra enti measures be bre na de agu akwan be ni close season enti we no ya sheda training a 5 phone bi ene omo tutu nam no esu bi ene omo ma omo busua about 8,000 people have been trained so far na utre no mu wi a enen science because obi wa training na wi no oni ska ko de koto machine o de be yes adwuma enu ntina na hu hair this machines aba hair dryers and sewing machines and barbering kits and ya de aba se de be so masene na se da chi bi yetopu mu a o manya bibia na se nipa wantimi ankopo because nye da bia no mutimi ko enu ache na honorable Justina Marigold Asan ono ena yaswafo a wono ena fifi mantamu odano na dwumadie na so kopie ho ono so kasa kakra mama fefo ye papa ma fefa we nyu achi papa mo ye mede kesenyi de onye mbesi afunu kuti na wo ma wantete na mompo wo na wo ya fa dwuma wo kopo manyifo na wo pede wo sua azepam wo sua tiye wo sua tiye so wo nyina wo ka ho nti wo twa ne nipa bebre wo ze zama ya baba ye fam ho na wontu mfenzi wo dwuma nti ese yati do papa wo fifi mantom ye nyu achi nti e mampenyin na bezichi ne ye mame onabo ha kusin ase papa eni ayekotie ye honorable Justina Marigold Asan ono ena yeswafo ono ene hwemfifi mantam so na no akyei ena wona okwaje ntete omso kire ni so ifibia no masoja nti no sebi mbesiama oho mbentiama oho na no so you machines awo pede suaze pam no US government so able to Ghana every will train mbesiama. So I think it is one of the best things that will happen to our fishing industry. Epededa abundance so you kunum adaya otidi dama adoye yemun bida yesle yan ejabaten na yan na awokum sinde iyo zabe omene nyonje chi kan na se bibi ba ibi na mu na ngonu mpunu mutum woche no kukom ohwa abeni bi nyebi no za akasa ti yesle dewo ma enwa onje chi ma bebi osada adin kodialo no wako wona wakonya tete na sabre ya ye kase wanya nsanu dwuma na ode ebekọ akoye adwuma se de be ya onsa bekọ ma no omo na kire ni so a yekoti he Through a herbal center, the 3 core capsules atayechi
Koko masete dro se wo koko sisi ade wayem timu no. Ebeto ase kroje de afiri wo mo ensan so mabiem Christmas na ba no. Abato nso ka ho. Ayere so paso ebeje yani. Enije no so ba no na wanya 3 core capsules. Say wo de be show half a kakra. Kwale na kedani haba Miss Chini apedanke 0546 107 0546 107 107 21st clinic yes sciatica expert wo he na wo ye to ase entine na wo no mo ano ebebe so na amro mu no emu twetwe emu tutu emu ye wodai kwaye na 21st for anshow adokota for na be wadaje woni pedua no ho se wo so obehwe masade ade ni nyina da yero de afiri ho kuma so wo hwe overseas junction wo ben alpha radio Obo asenso be ho mo cancel quarters Accra Dome market sunya nenkranza tachiman 0540 311 311 0540 311 Mizo ana 5G yada mwasia ensada Mizo ba yeyi anamno dia no twa na ya to sanse ahoden ewom abusuanya bi abebo ye wo mangode ho ye wo miss food nso ade ho emu bia no kọ se wo pe bia wonsa ebetumi aka Express Group nso de wo tu kwa wase Canada US UK Holland Australia New Zealand na kwai na wonfa wontu kwa no enko woya ma wa ma onkrata aba no abusua sekata woni ti o kuma se asafo labor run about Accra Kana she first light 0249 00 0448 0249 000448 Sompa chade no nie Awusia fa wo de bra yan fe de mra yan kamom na nya befo dane dro yan che emo na wo anwa bibia ya wo de baba ya ji eye no ya ba je ne ada wase papa wo ko nkranza Ghana Commercial Bank dan ni musunya na night market Kumase ya ba no hotel mobile money ya homa no ye 0598 559 802 0598 559-802 Edini Yatawan Media Anasa Blessed Foster Ya jana weso na ya dan ya ho ya ba na ya kachi no ya beto asomam 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye Nano na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nko a wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hia yi pa enye brakasa nko nuaba ne ahaban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre
0550 19 15 14. Prekese powder. Aduane san yedro. FD ahwehwe sankratu mu agiatum. Hey sewa, me hu acho. Me na nanu me bisa ekra so kwa brochu. Kwaku, afei na mebeko. Menkrata krani. Hey, ene me ma connection man for den kofo sika aduane ni wanya otwedi mu sa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and as a visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi as a labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Sompa TV, Emma Akituapa. I was sure them was some much I by tour and some no as so. Na a jumper and a so for Isaac Chromie noa. I were first South Cropon was Santamantemu. I was 77 Chromie no in Africa and tell neighbor Pamuna. Baby, a sabio, one beja woman 9. I didn't see a one band no more no. I don't walk what Chiamu ye papa. Now, Sutinabia a dark Chromie no tamwa. Your friend sat Susamu a ho. And I want to sense you and no crown over corner. Na boa ponche no onamfa. Na nantwie namfa. Enwan ne mprako namfa. Na se ahomete sense ya. Nipa da sane no akwa ne mu no nneoma akwa na saa. Na no aka ho bi ama Dombo family. Aye Dombo abusua ya wonom wo UK. Abrochimam aye nyame so ade. Won matena se adwene won se wiase mba bi ya ne ha. Kuntunrani an nchia na akwa je wosom siesie won mu krom. No mukuro ye fe na won keka won man sase a won ma baba ya pipe bi ade ama ade hia won won kura mienu sa won so nye no moy sane ye be na won no nsuo no ko mumu a enhira kase baba won so na aka ho bi mienu ye raboache ansa David we assembly member e wa Jempra electoral area yana ne di nkomo ma wode na ase soronko e ma busuyi ne ho kani na wo mo ye MPP ni mapa e wo UK ho ye hwe Dombo na Actually, Northern People's Party or Mubekabu, Muma Yenya MPP no, and a Benimpon catchery and a Yenia Bema, a Jimpreniba, a Warreno. Into Mubutai, I feel Mumma, Jumedi Bre, say they support to Rabawumia, and no offense from Rashi Bedreni, Yura Puku. In Tiadinka, present T-shirt, bear 3,000, or my son, I games are across offensive south, na enya agropra. And what side the project I would say and check number another be now so or my job training I will not be sure seminar here in Kuma Hodo fish and what emre and fertilizer and a free offensive south the 3 copy I will be biara or pepase usiano yes na be share assembly hall I was just say I don't know na and what you know ya no mama na bin so kasa e mo na ase sonko and so mine. The honorable name for NPP for na ase. Se nsu ya ne enia na me ho kire e ba ha na boae. Ni ba bia ye sensu. Na satam no sushen na ne yesa.
ɛne nsuo no nso ayɛ basaa nti ade na yɛnya nsuo nsa ibi yɛkɔ akyiri pa ansa na ne yɛnya nsuo ɛne yɛde to ɔna abo anim wani ehwamɔ ɛyɛ ɛgya sɛ a osi MPP anamu asɛ asabdoma ɛwɔ ha sɛ ma aboa ya me yɛnya nsuo ayɛ sɛ me yɛ farm wɔ ha sɛ me yɛ pig me yɛ poultry. I was your just I don't know Yurano and I are telling can one of your woman in be and to a pitch and walk and your pitches where you and proqua some walking and tea didn't not die a gem prior no our first south. Afija kwa bere no to Mansiri was anti-mantem na adesia wote Abidjan wo mani abrese krodom ni nyina ne se ebi ase so obi babua mu agya na nte se wa ubegya firi se wa ankasa de e free range eno to omasem o ka nyina ne se omo de omo babuabua omo ho na hoboabua ne se enipa hia fan club wo ena omo ate na omo dwendwene wo omo ho se de beya se ni nwa hia mo a obetumi ede aboa no na bra omo epa enkuo no ho entoma na dwemtrani ema nipa hia fan club wo Mr. Simon Anaba ede tu dwa se sabre no omo ankasa ebetumi aboaboa wo mo ho esan se omampani na do danko akufo ado ene osurukoko kwa manyokuo ba ye no omo ayi wo mo ama omo atwa wo mo abo na se wode wani ekirem ewo Abidjan a de mampuntuo eyempuntuo ema timamufo eho ha wo mo no abo wo mo se de Johnson abo akoko eno ti sabre de nipa hia fan club wo mo de omo tru omo tawo omo de ama ndc amanyokuo no se omo behwe no ma to aba de ama John Dramani Mahama ebia wo ba obabua wo mo Simon na mo edit ko Abidjan hase ema from that wo you know how the sala wo Demtani Emma enipa hia fan club wo Simon Anaba ne ena yekotie na nwachire no ena members ye omuwo ekuo no so no ohawo ne abena wosurukokoko amanyokuo eba ye wama wo mafam ewo Abidjan mpotem ho no yenkotie bi India Abidjan Abidjan ba wo chanu mo na se ta on ba to aba owo ko mo de no ma be so kuro de wo fi ni ba ko ka se endis for one one endis for one omo ba ya mo so ha endis for one no be sure mo de da kura to mo te ma ya for na mo ma de ko minim ye be se je mo ye kan to omo e tura ye hu na ni father ma bro for 10 years ndi we hu na ni ko so si Abidjan kuro you are on na me champ but to adu agotam na ho jama na test na no obi aja di wura no ku ye juma mu ka na ye bia na san de so to obi ajuma ni na san sa sie bi enipa hia fan club wo omo members ni bi ne na yikotie ye I was say your concern for from na abana kwabana SDE hospital ye wo asamai won mo nyamfinhia no aduanan na wagina so a hye fa na ya wekura no won mapa ho ntoma ewo asama won mo a na Dr. Peter Jeffrempon we medical director Ademayer Sabia no eno oba ba kirem sa Sabia ba ya chew na afia pema hankuna de wotwe enan 1984 ni mu no sabra na ya Sabia nipa numpe ena na won mo ye adwuma wo honom na so kakra nei enya na ntoa bi agina so a ebo adwuma yie papa ya wode na ase ebema mpanyifo ho na nana yebo a brempon wono akasai ya jese wo kira bakwasam ane nioma wodo a ewo ho momanche sane esibi koi ti me ma ti bo nyina se osudie wo konya brehuma asama ebura so osudie dia amoye papa titi me ye na na mo mle wa mu ti me foka ni sika ko mo foka kwa chiri ba ti apostle
aboa kuroma no so aboa kuroma no fine adwuma so de ɛyɛ wɔ mu sɛ kuro no apart from hospital no pɛ ɛne adwuma ɛda kuro no mu deɛ but apagya kuro no ama kuro no so ayɛ karɛhwɛ ama nipa firi akyi ɛna ba bɛhwɛ ɛba hospital titi ani a ɔyɛ paa na ɔde si asama hospital bi a ɛneɛ sɛ ɔma ntumi anyɛ deɛ menim baabi a ɔmbɛtumi ayɛ ama anaasɛ a wowaka na yɛbɛyɛ operation na asamafoɔ hospital anaasɛ doctors fɔ no so ɔmu ntumi nyɛ deɛ ɛneɛ na nyɛ asama hospital anaa konya brɛwoma hospital ɛyɛ hospital bi a sɛbe doctors fɔ no asua deɛ ɔmokɔ anim ɔmokɔ nkan a ɔmaboa kuro no bebree. Anochino Dr. James Antwi were director the ma Adventist Health Service. One on soon central for a dinkomo. Omanya and Fiadiana, the Senyame, say uncommon, name Fiadiana, no Denimono. Almost to me, a move from primary health care to secondary facility. Maomo, Amu, and yo. Momo ayuko na yenise Sompa omasum Fiadiana no eya abey on besenya sa commitment no we just the beginning musafe no be grow na Our Dr. Peter Jeff from Paul, medical director the ma ayasa my SDA ayarasabia no one so akasai. That's depending say also demand is kasem na machines every adwuma so ana no go so the machine bia every adwuma so god buy budget a free panel see ventilators yeah no your machine aboa e ma nipa ho mi e ma do me ya kra e bia ni no so me need one so the ventilators anesthetic machine theater beds when the machine dey bia every adwuma hospital bia don't for dunia even Saturday above. I was aware Dr. Peter Jeff from Pono, no medical director at the Ma Asama Government Hospital. Yajana was so now than some no SC. Akosio Samoa Ya Grace, Boozy, and Akoko Veronica Jando, Reverend Michael Happy. Yadamunya was say,